usa zanga choroba munun kumbe seneke fembe barika de yo sigatala drome kele min be kuna ni barika bala akafsa ne ka wakili barika ndai jamana yin siglembe senedeka anga choroba munun be ni ukabara ye mokobalo e dimbaya kacha uma samaya donda fe obi salatul ibrahimiya ale min bi ke seli kono parce que ale de ba to seli baraji bi yele e mako be akata yorom la bi yele kati dai u ba ale de sebe chien kononton anga chikorobaw jiri dobe u ba foko seri toro abi de duguma ka yele sanfe niwe salatul ibrahimiya ni sebe chien kononton ka seri toro kala ka di senekelama akira nyo senenayo akira malo senenayo akira kori senenay ibti jo ibi flefie foro de la Allahu akbar foro nyani dama fanate asumankise ni barika de bina ni nyokoye barika be dumini mina logoma kelen bi minya eye a barika ntan logoma tantonya oje kuma salatul ibrahimiya abe barika deka abe kisi deka abe wasafanaka mogo min be ka farda selilen kofe ibto ka salatul ibrahima wurudi sa onda ya wurudi le seli kono nana et puis seli rekono chen kelen drongoy ni kata hiya labana dro ba kala ka ban chen kele be wuli katime mais est-ce que ni ma min bi jati mine ni ale chen kelen sira ka seli bo est-ce que hamla ko bi soro e la dugo koloka a chen keme bi dese mina wa atanga sira ka seli wasa okumana nimbe joyorowe solila munumbe na nafati saka fokapa okumana mo min ka bara isene o ba kan chukula ka chala fo sazi e ka sene ga fin abinya nyali da mate barka bido ala o kofe soli ala kiraka sallallahu alaihi wasallam abe nafa worona mi lase adama dema abe jurumi yafa ala be jurumi tan joshi ni kirakan soli ala kiraka sallallahu alaihi wasallam annafa woloflana sababun li ijabati dua kirakan soli anga dugo jabi shartu debe alela karsaka dugo bi jabi de karsaka dugo bi jabi de iba soro karsa sigle do soli deka